tugwaye ikaze kuri Mr. Sam Entertainment. Yes, uyu mwaka rero ni uw'impinduka wa 2022 ya nk'ibisanzwe murabizi ko Uburusiya bwateye Ukraine. Izo video twazikozeho kabisa zigaragaza impamvu Amerika itinjiye mu ntambara. Hari ibintu byinshi twagiye tuzikoraho, ariko kuri uyu munsi ku bantu bose baba YouTubers, abantu bose bakoresha platform ya YouTube, hari itangazo YouTube yashyize ahagaragara kuva Uburusiya bwatera Ukraine ya ndetse hari n'izindi mpinduka zigera kuri 3 YouTube yakoze. Ngira ngo mbereke ni ibintu bitatu kabisa YouTube yashyize ahagaragara mu ntangiro z'uyu mwaka, nyuma yaho Uburusiya buteye intambara muri Ukraine. Ndetse hari n'utundi tuntu tubiri, nuko nguye kwereka ibintu bitatu yahinduye muri make, bireba cyane cyane abantu baba YouTubers. Ariko niba batari YouTubers ukoresha smartphone, nawe harimo utuntu tukureba kabisa uko byamera kose. Ya ni amatangazo agera kuri 3 ngira ngo mbasobanurire neza yoherejwe na YouTube. Ya tugwaye ikaze, kandi niba utarakanda subscribe hano kuri Mr. Sam Entertainment wakanda subscribe. Ibikorwa byacu birimo biraguka umunsi ku wundi, kandi nizera ko content zacu zirafasha cyane. Kandi iyo ufite ikibazo uratubaza tukagusubiza, nk'ubu tumaze gusubiza ikibazo umuntu yatubajije. Umuntu watubwiye ko telefone ye yakira message ariko we ntabashe kuzohereza. Iyo video twayikoze twamusubije. Nawe ikindi kibazo cyose wagira watwandikira muri comment, tugakora ubushakashatsi tukagusubiza. Yes, hanyuma inkamba ya mbere cyangwa se itangazo rya mbere YouTube yasize ahagaragara rijyanye na monetization policy. Nuko ngo YouTube iyo ugiye gukora monetization hari ibintu byinshi ugenderaho, gusa ko icyo nshaka ngo mbereke ngewe, hano muri Afrika murabizi ko ibihugu byinshi ntago biremererwa kuba byakorerwamo YouTube. Iyo ugiye gukora monetization uhindura igihugu, cyane cyane nko mu Rwanda dukoresha Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi. Ariko akantu nshaka kugira ngo mbereke, kuva Uburusiya bwatera Ukraine, YouTube yahise yohereza message. Uburusiya bwateye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2 2022. Hanyuma ku itariki 10 z'ukwezi kwa 3 YouTube yahise isohora iri tangazo rivuga ko nta Murusiya n'umwe ushobora gukora monetization ngo bimwemerere. Ya iri ni tangazo kabisa, ndabanyuriramo muri make. Ya March 10 z'ukwa 3, ya given recent supervision Google advertisement in Russia. Ndababwira muri make ngo Google AdSense ibintu byose byahagaritswe mu Burusiya. Nta Murusiya wemerewe kujya muri YouTube Partner Program. YouTube Partner Program ni ukuvuga ngo ni program ikwemerera kuba watangira gukorera amafaranga muri YouTube. Iyi niyo system binyuramo. Iyo system wayigezemo uba wemerewe gukorera amafaranga kuri YouTube. Guhera iyi tariki rero nta Murusiya wemerewe kujya muri iyi system ya YouTube Partner Program. Hano bari gukomeza kwisobanura ngo kubera intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine, YouTube yahagaritse monetization n'ibintu byose bijyanye na platform ya YouTube kuri Russian Federation, ya mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi ngibi rero mbibabwiriye iki? Urabona twebwe nko muri Afrika hari ibihugu byinshi bitemererwa gukora monetization. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba warahisemo nk'igihugu cy'Uburusiya, ufite channel yawe ukaba warahisemo igihugu cy'Uburusiya, ubwo nawe ibi ngibi birakureba cyane. Niyo mpamvu ukwiriye kugihindura byihuse, kuko nk'Abarusiya bo kabisa ntago ubu ngubu biri gushoboka kuba bakorera amafaranga kuri YouTube, keretse wenda niba hari nk'uburyo bwo guhindura igihugu ntibabavumbure. Ahari nibwo buryo mbona ushobora kuba bushoboka, bakaba bashobora guhindura igihugu
mu yindi systeme ntibabavumbure, gusa byo simbizi neza, ariko aka kantu karakureba. Ushobora kuba ufite platform ya YouTube cyangwa se ushaka kuzayikora uhisemo Uburusiya, nukuvuga ngo iri tangazo ntabwo tuzi igihe rizarangirira, ntabwo tuzi igihe YouTube izongera kwemerwa mu Burusiya. Niyo mpamvu akangaka nawe karakureba niba ukoresha ino platform, kugira ngo niba waraze mu gihugu cy'Uburusiya ugihindure cyangwa se ntuzanagihitemo. Niyo mpamvu twifuje kukabasangiza. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara nirangira birashoboka ko baza kongera kubisubiza ku murongo, ariko uyu mwanya ni ngombwa kukamenya kuko ubu ngubu niko bimeze. Message ngira ngo murayibona. Hanyuma akandi kantu YouTube yohereje gashya, na gashya kabisa. Ngo YouTube Go will no longer be available start in August. Ngo nira application yitwa YouTube Go. Application yitwa YouTube Go ngira ngo abantu benshi murayikoresha mu ma smartphone yanyu. Murayikoresha kabisa ndabizi. Ariko iri ni itangazo rivuga ko guhera mu kwezi kwa 8 2022 iyi application itazongera gukora. Kantu mukumve neza. Niba ukoresha YouTube Go app ni ngombwa kutangira kwimenyereza gukoresha main YouTube, cyangwa se ira YouTube iri main, kuko iyi YouTube Go guhera mu kwezi kwa 8 ntabwo izongera gukora. Yagira ngo muraribona neza, ni itangazo risobanura. Ndabanyuriramo muri make. We reach out because of YouTube Go app lent. Guhera mu kwezi kwa 8 muri make. Ndanyuramo muri make nyine, gusa ko nawe ushobora no kubisoma, ni ibintu bigaragara. Iyi YouTube rero ntabwo izongera gukora. Byiza wajya ukoresha main YouTube, kuko nk'ariyo itanga access zose za YouTube. YouTube ni ukuvuga ngo ishaka ko abantu bose bakoresha ino main YouTube kugira ngo bajye bakora ibintu byose. Ni ukuvuga ngo iriya YouTube Go hari ibintu byinshi idakora. Ngira ngo niba unayikoresha ntabwo ushobora gukora like kuri video, ntabwo ushobora gukora comment. Hari n'utundi tuntu twinshi idakora, ariko utundi tuntu mbashiye kubabwira. Iyo uri gukoresha YouTube Go ureba video, kiba gishoboka ni ukuyidownloadinga no kuyisharinga gusa. Ntabwo ushobora guteraho like cyangwa se comment. Nezi ziri mu mpamvu zatumye YouTube ishaka guhagarika iyi application guhera mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Hari n'ibindi byinshi, ariko icy'ingenzi YouTube ngushaka ko abantu basobanukirwa YouTube neza, bakajya bakoresha ino iri main, kugira ngo babashe gukomeza kunogerwa na serivisi neza zijyanye na YouTube. Ni ukuvuga ngo guhera mu kwezi kwa 8 rero kabisa iyi app ntabwo izaba igikora. Bibaye byiza batangira kwimenyereza gukoresha iyi iri main. Iri main ngira ngo ni nayo nziza, kuko ushobora gukora comment, like, download, ushobora gukora byinshi cyane. Niyo iri main. Ngira ngo nawe ushobora kuyisomera, gusa ko kwezi kwa 8 byo bidasubirwaho, ino application ntabwo izaba igikora. Hanyuma akandi gatangazo ka gatatu. New recommended answer for subscribed question, recent update to advertiser friendly content guideline YouTube community. Hey creators, we recent update a guideline made for kids content to help guide creator. N'ibindi byinshi cyane, ntabwo nza gusoma ibintu byose, gusa ko ndaza kubanyuramo muri make. Vuga ngo iri tangazo rya gatatu rishatse kuvuga iki? Vuga ngo iyo uri gukora YouTube hari setting bakora hariya ushaka ko video zawe zitajya mu zakorewe abana. Ni ukuvuga ngo iyo uhisemo ko video zawe zajya zikorerwa abana, ngira ngo niba utabizi tuzanabigusobanurira neza kugira ngo ubyumve neza. Ariko iyo uri gukora content ugahitamo ko video zawe zikorewe abana, ntabwo ari byiza, kuko hari ibintu byinshi bisaba by'ingenzi. Niyo mpamvu abantu benshi nkanjye nabagira inama yo kudahitamo ko video zabo zaba zarakorewe abana, made for kid.
utuntu niba utazi uko dukorwa tuzana tugusobanuriraho no mu minsi iri imbere, ariko iri tangazo ikintu rishatse kuvuga nuko YouTube yasizeho akandi kantu gasa nkaho ari itegeko, guideline, created a guideline inappropriate content for kids. Bivuga ngo hantu uhitamo ngo content iri made for kid cyangwa se iri not made for kid, hajeho n'aka kantu kitwa inappropriate content for kid and family. Inappropriate content for kid and family nuko ngo ushobora no guhitamo noneho content z'abana n'umuryango. Nuko ngo akaniko kantu kiyongereyeho, nuko ngo hariho utuntu tubiri ku bantu musanzwe mubizi neza. Hariho made for kid na not made for kid, none YouTube yongeyeho n'akandi kantu bita inappropriate content for kid and family. Nako ushobora kugahitamo bitewe na content yawe ushaka kujya ukora niba ukoresha YouTube. Kaniko kandi kantu k'agatangazo YouTube yongeyeho nashaka kubasobanurira utuntu tugera kuri dutatu twifuje kubasangiza. Kandi nutarakonda subscribe kuri Mr. Sam Entertainment wayikora kugira ngo ujye ubona n'ibindi bintu byinshi by'ingenzi bishya. Turagushimiye cyane.